Siyabingelela bazalwane kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kuhleze kuyintokozo njalo bazalwane ukuhlangana. Sibheka izwi kaNkuluNkulu, sikhuluma indaba zombuso ndawonye. Siyambonga uNkulunkulu Baba wethu osezulwini ngegama lika Jesu. Indaba ezinhle lezi bazalwane zombuso kaNkulunkulu. Siyamdumisa uBaba wethu osezulwini. Ngifisa kule video sibuke lokhu kancane. No matter udlula kusiphi isimo esibhlungu, ungakuyeki ukuba kind, ungakuyeki ukuba mnene. No matter udlula kusiphi isimo esibhlungu, but always be kind to other people. Even if people bengayikhombisi kindness kuwe, when people show no kindness to you, but always show them kindness. Iseluleko nje lesibazalwane ngokwezwi kaNkuluNkulu esiwukuhlakanipha esikufunda kuJesu. Uma ngabe uJesu ethi Baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo, ulenge esiphambanweni uJesu uyagxixa igazi, uvuza igazi, usebuhlungwini, uyathukwa, kunamazwi, kunenhlamba, kunokubhuqa, mockery abakwenzayo kuye, kunamazwi amabi abuhlungu abawakhulumayo. But mayithi inkosi uJesu asifunde kuyo, sifunda lana ukuthi uJesu mabe ethi Baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Jesus was so loving, he was so kind. Ekuthanga ngendlela bona benza ngayo. Bamenza kabi, hayi ukuthi bayamfisela sebeyakwenza ukubi, akade bekufisa ukwenza kuye. In the process bemzwisa ubuhlungu, uJesu bacabangela kahle, ubafisela intethelelo, ubafisela ukuthi uBaba lesi sono angasibali, angababaleli sona. Siyafunda lana ukuthi ebuhlungeni uJesu adlule kubo, kodwa wakwazi ukuthi agcine ubumnene bakhe, agcine intobeko yakhe. So-ke siyafunda labazalwane ukuthi-ke noma sidlula kubuphi ubuhlungu kuziphi izimo, kodwa sigcine ubumnene bethu. Isithelo sikamoya, ubumnene isithelo sikamoya, kindness. Ukwenza kwethu okunjalo kuba yisibusiso kwabanye abantu. Ebuhlungwini esidlula kubo, kodwa thina senze kahle sikubo ubuhlungu, isenzo sethu siba inzuzo kwabanye abantu. Khona abantu ababhenefithayo. Ukuba uJesu akabekezelanga ebuhlungwini bakhe, ngabe thina sizuzanga insindiso, ngaba sizuzanga ukuthethelelwa, ngaba sifumananga umusa. Our blessings are the benefits to others. Uma ngabe kukhona okuhle okusehlelayo, phela lobo buhle abube inzuzo kwabanye abantu. Uma abantu besizingela uBaba esivikela, lokho okuvikelwa uBaba yisibusiso kithi, akube inzuzo kwabanye abantu ukuthi bazuzile. Bambonile uNkulunkulu esikhathini esibhlungu ebengidlula kuso. Wena mzalwane odlula kuso, uNkulunkulu wakulwela wakunqobela. Babhenefitha bona, babhenefitha icourage yokuthi bahambe nalo uNkulunkulu ophilayo, bahambe nale Nkosi uJesu. Kuyenza kwesisikhathi uthola ukuthi umuntu usebuhlungwini, udinga umuntu azoxoxa naye. Mayefika kuwe ukufica nawe usebuhlungwini,
Nawube udinga umuntu ozoxoxa naye, nobabili nidinga umuntu enizoxoxa naye. So lo udinga ukuxoxa nawe, nawe udinga ukuxoxa naye. Wena ongizwayo njengoba ngikhuluma kanjena nje, thatha nasi iseluleko esihle. Uma kufika umuntu kuwena efuna ukuthulula inhliziyo yakhe ubuhlungu bakhe, but ukufica wena usebuhlungwini, please zithobe, humble yourself and be kind to that person. Khohlwa ubakho ubuhlungu, mnikeze indlebe ukuze alapheke ebuhlungwini bakhe, mlalele, mduduze. Ilokho engiqonda ukusho. Gcina ubumnene ebuhlungwini bakho. Ungadimanda ukuthi akulalele kanti naye udinga ukulalelwa. Wena usutholele lesi sifundiso, noma yibuphi ubuhlungu, thatha ubuhlungu bakho ubulethe kuJesu. Uthi usebuhlungwini uJesu kodwa bekuphathele ubuhlungu bakho, so that abantu abadinga ukulalelwa bethulula inhliziyo yobuhlungu babo, ubuhlungu obusenhlizweni yabo, bathole wena ukuthi ukwazi ukubalalela. Listen to what people have to say ebuhlungwini abakubo. Ngisho kuthiwa abantu bakuzwisa ubuhlungu, ungalahlekelani nethelo zikamoya, ungalahlekelani nothando, qhubeka ubathande. Ngisho kuthiwa abantu bakhuluma kabi, khuluma kahle ngabo. Ngisho kuthiwa abantu bayakuzonda bathande. Ngisho kuthiwa abantu bakufisela kabi, bafisele kahle. That is how you keep kindness during your pain, during the times of trouble. Uthi uJesu nibusisiwe mabenizonda benithuka, bekhuluma konke okubi ngani. Nibusisiwe, nibusisiwe. You are blessed. Our blessings are the benefit to others. Lokho kubusiswa ngenxa yokuthukwa abantu, ngenxa kaJesu, ngenxa kaJesu Kristu olandela yena nsuku zonke mihla yonke yokuphila kwakho, uzihlukanisela uJesu. Uzushiya indawo abantu abathi ziwukuphila, ziyinsizakalo, uyishiye uze la kunoJesu khona, noma la kufundiswa khona ngoJesu, la kukhuthazwa khona ngoJesu, bese beyakuthuka abantu. Lokho kuthukwa kuyisibusiso, leso sibusiso siyibenefit kwabanye. Right, bengifisa ukusho lokho nje kafushane egameni likaJesu. 1 Thessalonians chapter 2 verse 2. KwabaseThessalonika bokuqala chapter 2 verse 2. As you know, we suffered persecution and were mistreated in Philippi. Yet we were encouraged by our God, to tell you his gospel in spite of strong opposition. Niyazi ukuthi sahlupheka kanjani, sizengelwa, siphathwa kabi eFilippi. Kodwa sathola ukukhuthazwa uye uNkulunkulu wethu ukuba siqhubeke sinazise indaba ezinhle. Yize abantu besivukela bemelene nathi kakhulu. Ngesikhathi abadlula kuso oMphostoli Pawule baphathwa kabi eFilippi ngenxa yokushumayela ivangeli, bepersecutwa, bezingelwa, bekufanele baphela amandla, bayeke phansi ukushumayela. During ipersecution yabo, ubaba uNkulunkulu yababusisa ngokubakhuthaza. Ngokukhuthazwa kwabo sekuzuza abazali baseThessalonika, ngoba oPaul bakwazi ukuthola inkuthalo noma i-courage ukuthi bakushumayela indaba ezinhle kwabaseThessalonika. Our blessings becomes a benefit to others. Enkathi behlushwa,
bathola isibusiso sokukhamfathwa uNkulunkulu. Ngenkathi bekhamfathwa uNkulunkulu abaseThesalonika bathola isibusiso sokuzwa ivangeli likaKristu Jesu. Asikho isikhathi lapho ukuthola okuyotholakala khona ukuthi uhleli nje akho simo esibhlungu odlula kuso noma okuyinkinga nje okuzwisa ubuhlungu. Siphila emhlabeni wobuhlungu. Kodwa funda ukuthi ebuhlungwini bakho ube ngothobekileyo, ube ngosaba uNkulunkulu, ube ngogcina izithelo zikamoya. Ngokwenze njalo kwakho ababukayo nabezwayo isenzo sakho, abayozwa ngesenzo sakho bayothola isibusiso, bayobhenefitha ukuthi ubani wahlupheka. Njengoba namhlanje sibhenefithile komphosoli Paul. Bahlupheka namhlanje thina sidla ama-benefit okuhlupheka kwabo. Ngoba ngokuhlupheka kwabo bakwazi ukuthi bakhuthaze uNkulunkulu, bakhuluma indaba ezinhle. Lezo ndaba ezinhle ziyisibusiso, ziyinzuzo, ziyi-benefit kithi. Nathi-ke asenze kanjalo kwabanye. Ake sifunde bazalwane to keep i-kindness, gentleness even during times of trouble. Abantu bayakubona ukuthi cha khona usenkingeni usebuhlungwini. Uyapersecute, uyazondwa, uyakhulunywa kabi, uyahletshwa, uyaliwa. Kodwa uNkulunkulu akunikeza amandla, akukhuthaze, aku-encourage, akumotivate. Spiritual uNkulunkulu aku-inspirishe. Ukwazi ukuthi uqinise abanye, ukwazi ukukhuthaza abanye. Abantu bayasazi isimo sakho odlula kuso esibhlungu. Kodwa bayakubona ukuthi awugxilile kuso, awusinakile leso simo. Instead u-attend izidingo zabanye abantu. Uma abanye abantu befika nobuhlungu babo kuwe, wena unaka ubuhlungu babo, ukhohliwe bakho. Wena obakho ubu-attendwa uNkulunkulu uyakukhuthaza ebuhlungwini bakho. Lamandla ukuthi ukwazi ukuthi uku-attend abanye, ukhuthaza abanye wathola kuNkulunkulu. Ngoba wena ugcine ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu kuwe. Ngifisa ukusho lokho kule video bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu. Sengivala kule video. Noma isimo sinjani, sibhlungu kanjani, funda ukuhambisa ubuhlungu babanye abantu phambili. Uyeko bakho. Uma umuntu eza kuwe ekufica usebuhlungwini and uzothulula inhliziyo yakhe ebuhlungu, kulungile ema-attende, ulalela ubuhlungu bakhe. uNkulunkulu uzokunikeza amazwi ukuthi umduduze abese yazuza benefit kuwe. Because wena uphethe isibusiso sikaNkulunkulu. Ukuhlushwa, ukuzwisa ubuhlungu ngenxa kaJesu Kristu is a blessing. Matthew chapter 5 from verse 3 to 12. You are blessed. Because of your blessing, let others benefit from your blessing. Never ever entertain ubuhlungu bakho. But uma abantu beza kuwe nobuhlungu babo, attend to them. And during isikhathi sokuthi uyapersecutwa ubuhlungu, always keep kindness, gentleness. Always keep love. Nkosi wami sisibusise, amen.